ناوی ما عبدالرزاق از ملامه في گوندی نورسی از جی خلق الهامه اف گوندی می نورسی معلوم مشهوره به استاد بدیع الزمان جوی گوندی رابیه ناوی بابی صوفی میرزایه ناوی دیاوی نوریه خانم چهار برانه برایوانی مازن مل عبدالله و مل عبدالمجید بدیع الزمان سعید نورسی مل محمد مل عبدالله في گوندی مدفونه يعني مدرسة طاغي مدرسي كريا مدرسة طاغي خواندية نورشينجي مدرسي كريا گوندكي شيرواني مدرسي كريا اما پشت حرب يكي يا عالمي هاتيا نورس لها وفات كريا لها مدفونه ملا محمد جي خواندية هاتيا في گوندي اوجي لها ملاتيا گوند كريا حتى وفات كريا اوا مال بدیع الزمان سعید نورسیه يعني يا صوفي ميرزا يا بابي بديع الزمان اما بديع الزمان سعيد كردي ودقل برايخه مولا عبد الله مولا عبد المجيد ومولا محمد خوهي دوريه مرجان خانم ابي هاتف دبي خانيه دهاتنا الدنيا يعني مولا عبد الله دقل هر چر برايخه عالم بينا عالم مشهور بينا حتى اخوها وان يا خانم جي اوج عالم بيا شامي یا شامیش بیه یعنی حیات خود شامی در باسکریه پشتی وچوه مکه ها مکرم لوی طواف کعبه ده وفات کرد معلوم صوفی میرزا جی مريدي حضرت غوثة سيد سبغة الله أرباسية حتى وصل مشهورة دي وقتك وصوفي ميرزا دشا غيدة حضرت غوث التفاتك يعني دي صوفي ميرزا بخير هاتي صوفي ميرزا تشواني صوفي ميرزا قنت شهية شتنا دي وصل خليفة حضرت غوث شيخ خالد أوركي شيخ عبد الرحمن الطاغي شيخ عبد الرحمن المجذوب سيد بهاء الدين اطراف حضرت غوث بصادان عالم هنا حضرت شيخ خالد أوركي دبي قربان صوفي ميرزا يكي صوفيا يكي عوامة يعني اطراف اولياء هنا عالم هنا تشرا التفات كي اوقا لوي حضرت غوث كرامتك نشان داده يعني كرامت تبي صوفي ميرزا تي يك جبشتوي در كذا تي عالم روناهي بك تمام دنیای الگیان جو استاد را جو نورسی را هیا حتی استاد قد بیجه دبی انسانی کو بیتلیسی ناوی بیتلیسی سهنه کری ناوی هیزانی ناس نکری تی به اهمیت لا تی نورس ناس که جبوی قاسی تمام دنیا یعنی آنها آذربایجانی وقف کوتینه له کی دبی تک ناو آذربایجان ده چل حب مدرسه استاد هنه معلوم بتونی دولت هنده الحمدلله حتی هفته دو حب دولت چند دولت یعنی مدرسه هنه جدر ودا اف انسان یعنی که بری خودنه نورسی جبو دیتنا نورسی یعنی نکو جبو دیتنا همه جبو رساله نوره بعد از زمان سعید نورسی عمری کوبیه حتی بیه 6 سال مال باب خدا ششانج حتی نها دوی جامعه نورسی دار لها که قرآن خواندیه به کتاب خارا يعني ام بيجي نوبهار نهج الانام مولود اف كتاب هوني كي خواندنا بشتي نه سالم براوي مدرسه طاغي كو لوي خوانديه جبري خرا شو مدرسه طاغي بعد زمان عمري نه سالم كو جبر شو حتى بعد زمان ده بيجي بشتي نه سالم مديا خوان ناديه يعني دياوي وفات كه او شخ بعد زمان هم مدرسه طاغي مدرسه غيداي مدرسه نورشيني بشتي دشته آرواس مدرسه آرواسي تشتن نوا مكسي باخچه سرای مدرسه میر حسنی ولی معلوم لویجی تخونی لوی درباز دغو بیازی تتبه اسکی سعید حیاتوی بالسیاسی هبیه يعني ويا كو كردش خلاص بكر حتى مقصد ويا كو سياحة يونيفرسيتي سلطان عبد الحميد خواستنا يك دياربكر يك بتليسي يك واني يعني جوان مدرسان دا جوان مدرسان هاني دا كو عربي بتركي بكردي بنا خواندن اف كرد كو كرد نمينا جاهل بديع الزمان وقتی كو بالسياسي وان فكرا ترك اما جاز استاد
bütün خلاص کرنا تمام مسلمانان بیا یعنی ایدی نکو عرقی تنی نبیا نکو کرد تنی بینا نکو ترک تنی بینا نکو عرب تنی بینا تمام مسلمانان مقصد استاد خلاص کرنا وام بیا او پروژه دانیه الحمدلله او پروژه رساله نوره یعنی کتابی بدیع زمان ایروده